Итак, Руслан Сенцов и третий бой, соответственно, Сенцов-Сенцов. Первый бой. Сенцов-Гусар. Готовится. Гусар с Сенцов. И третий бой. Сенцов-Сенцов. Ükskõik liinibussiga koju. Jalaga, siis ta pooled on. Teame, jalga. Please prepare fight number 205. Vladislav Zara and Damir Dragoshkin. Teine. The first court fight number 105, Yaroslav Sitnikov, Andres Ulfs. Please prepare fight number 106, Singer Allas. Second zone. Please prepare fight number 103, Erik Serifov, Karsin. Fight! Fight!
Selles matšis referi lõpetas матчи ilmse ülekaaluga. В этом бою с явным преимуществом рефери остановил бой ja võitja победитель võistleja punases nurgas, krasном углу Ilja Skalnov, Kankire Narva.